DSTV na kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanyine Sunday brand erizoba na rwa kabiri 2023 byo kwa mwenda 2025 kandi shaha nibiri ezo mwebazyo ntwija kubanza twakwisyaho amakuru mtu ya makuru kandi kuturagaruka ntwija kwisyaho amakuru Agacencwire ombwijire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurwumuru rwanya amahembe sako ekirwaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda n'ebindi byinshi. Agacencwire kireki enkuyanja bayeshuka hakicayi bukaraso mu ruwero okubagana President Museveni arukuronda obushagiki. Robert Chaguranyi yaraganise kusyamizo mu bicweka bya Buyende na Nakamuru districts. Banange tetuli mulwali bino tuli amunyamyamu. Mugisha muntu yakarondero muri Kawempe Kampala. Era ebye bibiri yebisinga okujja abantu mu mbeera omululu gwa ssente. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurwumuru rwanya amahembe sako ekirwaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda n'ebindi byinshi. Mbabazi Charity na Sunday brand agana makuru Agacencwire ombwijire. Chairman wa NRM kandi President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni banyuma yo kutongoza manifesto izoba lya nyumwe bazyo erizobo mbutongole yatandika kuronda akaruru. President Museveni yatandikira mu district ya Luweero kandi yaraganisa okonjera mani omukurwanisa obworo. Enkuyanja niyo yabasa kwishika mu kishayi bukarasa President Yoweri Kaguta Museveni wabashinikiriziweho omukazi we yabaraganisa okongera amana omukuranisa obworo ombatura no kuhangahangaho emirimo. The parish assembly to demand to know what is happening to the PDM money, what is happening to Emyoga. Ntimulina okubeera n'enkiiko ez'emiruka musabe abakulembeze bamwe bababuulire sente z'emyoga sente za PDM zitambula zitya. Amukorogo haikaho n'abeshongozi batari na bamwe abacamara abahagizi. President Yoweri Kaguta Museveni kanchi ya pasi n'ekibina kya NRM naronda karuru ansi y'omutwe oguri kugira ngo protecting the gains. Ababi mubanike tubakwate. Bwe baba ababbi mubategeeze President mubatutegeeze bakwatibwe. naye namwe mwinza okuza omupiira ewange nimumbuuza nti RDC wo akora ki? awo nange nina okwekuba tooki nembuuza nti ab'emiruka okuba esente z'abazzukulu RDC yali akora ki? Abantu munana nabo barukanira entebe y'obwa President abwihanga Uganda. Abantu aba harimo President Orowa Hati Yoweri Kaguta Museveni okwatira ekibina kya NRM Jet National Resistance Movement, Kasibante Robert owa National Peace and Party, Chagulanyi Robert Sentamu owa National Unity Platform, Mugisha Muntu owa Alliance for National Transformation, James Nathan Nandara Mafabi Mubalka Munyagwa owa Common Man's Party, Frank Burira owa Revolutionary People's Party na Mabirizi Joseph owa Conservative Party. Ate Nediso nawe akola ki? Ate era waliwo Nediso naye akola ki?
no Rachel. No, therefore, we all need to check our side. Our TV West, Nisenyomo Gideon. Webale Senyomo Gideon erizoba cha ikechiro cha kabiri ahabese imbere ahantebe yo bwa president wa Uganda barukuronda obushaziti omyanya etarukushana okwatire ekigombe cha National Unity Platform ebendera Robert Chagulanyi Ssentamu orukumanywa ka Bobby Wine erizoba yasibari muri buyenda nakamuri arukuronda obushaziti Ram Edwin ainebirukira Robert Chagulanyi Ssentamu okwatire ekigombe cha National Unity Platform ebendera ahabwa president omukaroro k'omwaka 2026 campaign ye yokubanza erizoba yagikorera mu district ya Buyende kandi aho yaba naraba ashanga abahagizi be bamutegerize aha mihanda abo mu kutambura kwabo babashendekerezibwa byo kwerinda okutangira ovuyo omu campaign. Chagulanyi yashaba abantu okumushagika okuza mu ntebe yo bwa president omukarora karukwija kuterwa ko kubanza omwaka ogurukwija tuli Buyende tole guno mukisa mudakiika 2 zokka okuba kubira ekifaananyi mu Uganda empya bannange tetuli mulwali bino siri yakunyumyamu bino siri agenda bugenzi mu kulonda mulondera MP mulonde president Muteyo twagala kukyusa Uganda bannange busoga ngaga oguhona yaraganisa kurwanisa ekizibu ky'amizi ekiri kuteganisa abantu omyanya yibasibamo njagala basaba mikwano gyange bino byonna bisoboka tusobola badize ettaka lyammwe era tugenda kikola tusobola badize ebikajjo byammwe mukana akaseera tugatte Uganda n'abasabye mu ntandikwa era mbasaba kyoba osooka okubeera nakyo beera ne fulaga y'eggwanga ebendera yange bagitaddewa beera ne bendera y'eggwanga beera ne fulaga y'eggwanga ng'ogikutte ng'ogiwuuba eyo ye protest esooka bwa nyuma yo kuruga mu Buyende campaign ya Hamuhero Chagulanyi yagikorera mu district ya Kamuri nyenchakare naija kukora rareze mu district ya Kariro hamwe na Ruka ndi Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire. Major General Mugisha Grigone Muntu oyesimbira hantebe yo bwa mukuru w'ihanga okwatire ekibina cha Alliance for National Transformation ebendera herizoba asibira omurika w'empe Kampala na warukuronda obushagiki arukugamba n'abahagizi be Mugisha Muntu yashabe emyeto kutera akaruru n'ekigendererwa kutari kutwarwa kurigira Major General Mugisha Muntu akanuko kire kokoro kusharamu okubatari yefuza okukora oba ebyo byoyogera ebirungi ye problem gye tubadde nayo ekyomukisa omulungi ffe obukulembeze obwa ANT tulina byombi tumanyi kiki ekyokukola ate ku lw'ekisa kya Katonda tulina ne disipulini okubituukiriza sente tezitunyeenya ebitiibwa tebitunyeenya oba tebitujja mu mbeera era ebyo ebibiri bye bisinga okujja abantu mu mbeera omululu gwa sente ate nga ffe nga tumanyi nti bw'oba Katonda ng'ayagadde n'obeera mu kifo ky'obukulembeze obaayo okulaba nti okola ebintu ebinaaleeta essanyu ku mitima gy'abantu nga bakyali kuno ku nsi. Oguno murundi gwa kabiri Muntu ari kwesimba bwa president bwa Uganda arukwatira ekigombe kya Antebendera. Twagala tulabe nti omuntu muna Uganda abeera mu matawuni ng'abeera n'ennyumba ez'omulembe nga mulimu amazzi amasanyalazi gamutuukako tuteekwa okulaba ku bintu bya tarifu ezo okulaba engeri zikolebwamu tarifu obutanyigiriza abantu okulaba nti babeera n'emirimu.
Omuntu naritana n'abandi bebembeza bari President Yoweri Kaguta Museveni, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Nathan Nandara Mafabi, Elton Joseph Mabirizi, Mubaraka Munyagwa hamwe n'abandi. Gashakwa Christopher Himsibwe. Webale Christopher Himsibwe, Nathan Nandara Mafabi okwatira ekibiina kya FDC bendera omukulondo obushaji kyabwa President bwa Uganda ashagatirwa abandi kurugaho mu kibiina kya Forum for Democratic Change yasiba omuri Buvuma arukulondo obushaji ki ogu yahika omyanya nkahamwaro ogwa Kigongo, Kobero, Buvuma Town Council, Kasali na Lukali arukushaba abatura okumushajika okwebemberi hangeri. Nandara Mafabi Buvuma yahikaisha ishatu z'akasheshe kandi we n'abantu baba bamushendekerize bakora semeri ya MV Par Uganda kandi aha bamaraho dakika 20 kwambuka. MP bafe aba FDC tikinga era ese tutambuza fe moto ya fegamba sente musawo fixing ebintu ebizigwe biri mu siya fe Uganda. Akirwa cya Kigobero ahiya abanza yashanga yenkuyanje abantu bamuri inzira hagati ya kari no kuzina. Ogwa batura ba mugambero buremezo bari kurabamu omwanya gwabo. Ebizibe binde ba mugambira ngo ebyentashya nibabwo kugira ngo bakasigaza umurimo gumogo kujuba gonka. Nandaro kubagarukamu yabanza kubisya ngo amazere imyaka 25 n'umushengero kandi ababe naje cyarabe batari kwenda kwarugayo konka bwo kundi ihangariye nuko kushara kwija kucungura abanya Uganda. Horiyo nareba makuru Agacencwire katomere ontugaruka nagarukurata. Agarukurataho imihondano y'amataka umusigazi yitishe na nyine nkuru umurucenjojo. Aratambura uri mu bwene yaramu aratambura n'ikitambara ca mutare karaciye kumira mu gisa. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, eresra uhereza bwo muremba muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchemo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manyabino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuhimu mudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa uhurubunuzi na nobusinje
Noenda kuchamuka mpenkoni. Igenda. Yakintu cyo kunywa cyonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngasinywede ku mpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nywako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni. Wakinkorire. Iwe na Christmas yo mwakogu mwine kushayina yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereche cyo mwako kurugumuru rwanya mahembe sako ekiruha bwa buryomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda nebindi byinji okwenda kubomwe mubaraye hangurire ekitereche cyo mwakogu kiriro mataji gitu nkitaje rukuru erukushanga mu rubwizi bwera naganda mataji nkumuri censhama kazo omurembo mbarara hamwe n'itaje ryo muri banda harke and N Plaza ahashungine na kitoke stage oyetunjire account utandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira bugenyi na rwanya mahembe sako gamba nitwe aharuzura mushaje 83 86 23 05 rwanya mahembe sako okweterana nubwo busingi ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi Konka mwami mazumorya hano bariyo bategerizo mu mbagano mangwe shazakiri wansugo mu motoka riyo nenyusi yo guja hakunywa mucyara unama utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire Konka mwami tera chairman wembaga akongeze yo nagwe kishahemu ito twe tuyo ntumye diplomat akatuka kanuzira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS musibire mutabantu batoro. It's a great day here in Fort Portal, where we've been rewarding our customers who have won school fees for the whole year. No mega star 165 star then 80 hash nibakhereze ngenderwaho imbayire na hati school fees itakajumazireyo ndire na loan zegse school fees imbayire sasuireyo obumpulire nkumpangwire school fees tinda hokira no kukikiriza nyoko obampere shite kunyoleka ngo mwana asasuira amaziri kandi asasuira omwaka gwonna guno mwaka najja gumara no gukwiza nagukwataho MTN yakikozi. Now I'm a winner. I thank MTN and I thank God. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi abona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirimo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa advertisement na fresh up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantaro kunuka kanu na hati gumano kozesa advertisement na fresh up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona advertisement na fresh up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa advertisement na fresh up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets na maduka gakuri hihi okwetorori hangariyona advertisement na fresh up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu.
manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumna na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawa pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murugi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Kurukayumka humura muganda makuru hariho musigaze ntatumazire omutare cha Bulenge omurukaho gwa Kakuba hometown council ya Katoke home district ya Chenjojo owitishe na nyine nkuru orukuzarishe Alantu inomuca nuwenta chimazire ya chere rukora omurwamba kare nchigambwangu abafa ba chare twenshonga zitaka abatemwa ntumusime molete w'emyaka nshanju na gumwe nyine nkuru na no mutaban Dragon Bruce w'emyaka 5 kubwana ubwizikuru yararara nabwe bwatugana umusigazo ubwo no mucisha arani atayiro munzu kale kashagibi kale atamu kumwana w'umuka yazo musiri ngahiguru yabyama najambiya ye ukabwo kubwamureba tibwamukaho bwagamba kasharyumuka ubundi yana ngo byamasiri njahize deni kumara unkashaha nka mwenda zechiro ya rugayo imukurugayo yasomera ishe ya nyame Dragon Bruce hati nibwo yarayikaragira ki aramuteka jambiya habisa aramushara hati kunavuze umuharanti wate makakati wa mureba bitunanye narebire ekitambara umwana yangambira wamutema ni bini urire wamutema ni bini byamutema ndamureba kandi akukana bali kutema nyine nkuru ndaza no kutahamo nubwo umuntu arenda kuntema kakariye nyuma yo rwigi umushaya mubushe yamubuza ngo urombe kamuta nyushota kwiciriza nyine kwehera pati yawe yitaka ubanta kwire na poloti ngakwereza kandi akanto akarubaju ukumbe kuko to kanje mangonombe ko mu poloti eyi mama mpire ngigire bunyoro umukungu mwene umwana yagira ki yaguma ni kubihirwe uremiremo yagamba mwene unyowe inza kumbeka mu kifuba ngo twarambeke mu kifuba ati nto yagwanisize namani yateramo amatafari tanurero hariya yagamba mwene ko wagatera mutoragoceze mu poloti yawe ati mama bo kujya mu nyine nkora kujya ngo aramukunda yamuje ku mwana wanjye yoceza rugo leta n'urinjire riho Chairman w'ecyaro cya Burengo mu rukagwa Kakuba mu town council ya Katoko mu district ya Chenjojo nagira ngo ibikorwa by'ubwisi byeyongiro mu cwekeki mbera iri mu cweka canje mu nkungo y'indebe mbere kutandikana umwaka ibizibu binji umukwezi kwa kashatu bakitondija hifuka aho baramwita karimunda ibi byakora ki byagenda kuyeba nibo twaturu kuhinga season egiye bicuri bitukusharu ngeno hatireba nugo yakora ki nugo niwe yafa iki kurete bikorwa byone muri Burenje hano mu sentano namba yo kubanza yenzayi icya kabiri amarirungi icya kashatu amatatu kora amatatu bakara batera amatatu bukabashesheraho bari kunyona warege polisi yako mwanyo gukandi yashaba baturu kujikwaso kuhigo mwinazo kiburiza misho koragira hiwa mureba karota kahundamo ijo garoche yamara kaza mnanko budamureba hariya ninga shana koroku ninga shesherekire kuriya letero kutwa mubona abantu nitusemira ikoraki werinda no yerindota kuranga enkozi zebibi gasha kwa Daniel Bingana webare Daniel Bingana abahinji bo mwani mu district za Burenze Ruzoba Elizoba bashomesebwa hiteka eritirweho kurga ahashirwa cabura ya ningashi Europe nekigenderwa cyo kuguza omwana mu katare kabajungu itekere n'ya European Union Deforestation kandi ntirangu otakatemebera okingo mwane Ebyabo mu kiganiro cy'abahinji b'omwani okurwa mu district Nkarwampara Shema Ntungamo n'ahandi ogwabaha hoteli ya Akashi yaho Murimbara Elizoba turhanuya tupatanirije na Solidaridad nabo batwesire bakakunganya different stakeholders ngo tugire shitwa abagambiraho
ishitwatagine na regulation H ningashi energy rate ya rugire mu Europe erikwenda ngu tutakatema ebibera kuhinga omwanya tugezo to preserving ebibera bitwine tureke kubitema mu tuhinge omwanya. Ekiganiro eki kyabashebekanisiibwa b'ekitongole ekirikukolaga n'abahingi b'omwani ekya solidaridadi bakwatanise n'ekitongole kya Coffee Africa. Wawatemera ekibera takakire amwaka ogwe 2020 nkimanyiza ngu iyo nobo kiri compliant konka watema after myaka 2020 in other words nkimanyiza ngu ogwe omwani gwawe niguza kuba affected tugurabure katara kahandi konka katara kabaraya ndaza kwakafera so nibyo twatuzire kushomesa abantu omwitekeri abahingi nibija kubana bahanditse emisiri yabo y'omwani rero batonge namba izirabahwere kuguza jo mwana gwabo omahanga g'abajungu amahanga ga buraya kigastamire gamanya ngo nigo gari kwendegeza embera yo kushisha ubuhanga nanga iturikweta okuteme bibera nanga deforestation mbwenu kibastamire baragiho ciceragero ca EUDR kugira ngo amahanga gari kubaha ebihingwa barebeke ngo bayijumbera umukurinde ry'ubuhangwa abo shonga okushisha ry'ubuhangwa byonjire kutembya nanga kuretaho empinda hinduka yense. Twabuza Moses Mugume okurwa mu kitongole cya Coffee Africa hari abatarwenda kuratira itekeri kandi ebimbiyo yatugarukamo. Registration, farmer registration is ongoing. Government eka contracting pula nibo bari responsible okuregisteringa abahinji b'omwanya. Kubakumara kubaregisteringa omukuba registeringa tubakushanga mu town ninganka nibakuregisteringira ha musoro gwawe. Twagambaho n'abahinji hamwe n'abahinzi sahitekeri. Ekiriro mu rungi munonga ndiza kwihawo obushoma bw'omwanya. Cyamanyisa ngo arabe otine otehandikise. Taribasa guza kubona ho guza omwanya. Kandi nabwe yaza guza omwanya naguza omukatara nkaka bachina kabahindi azahendera aguriza kabeyi kake niyo nareba n'ikirungi munonga bareba ngorabe ayo mwana murungi naza kuba natunga kasente karungi kirireyo mwene kuguza kuba grading uraba yime ko kutomereje abe natunga isente istari higo. Aha TV West Susan Chelsea. Webare Susan Chelsea abebembezi bambara district beguraho zimwe ahanguto ezikozwe government omurika shari South Bara district ababasha babatura okuzikoresa kurunji okutambuza ebyemshuburo yabo. Oruguto rwigurwa n'urwa Kashaka ka Ruyenje orukwingana kilomita za 21 kandi kwayebemberwa bebembezi bambara district cyo kuronkinga uruguto za kumaro miliyoni igana nshanzu bibiri nituteka gukora futaho maramu kata mu Karuvati line zi 14 ibiri za Rwenda na 12 za Rukaga tukashara ibakota light grading tukashepinga tukashukamwa amizi kandi tukarabya murora ekaru compacting eze sente tkozise tukatunga miliyoni 5 za kota yo kubanza izindi sente tuzikizire ngatwino wa plan yo gukora imbuto ziri nyingi mu district yone yambarara kandi sente zindi kuzirije mu kota ya kabiri ngo turatunga nyingi tuzagunza mutwara imirimo ndijo mu cyo kibinde bya district. RDC Wambara district Nicholas Nwagira yashaba batura okoresa kurunjo rwutoru okongera antasya yabo kate sente z'ukurebe zenguto zeresugoha zeresugoha obusije bwa letoha nani wari hatu nogamba utamnogamba utawanu ubona upuna ije kuronda cyambarara orugutoru rumaziraho miliyoni igana nshanju nibiro mu sente za Uganda kandi abatura binamasiko ngo nibija kuwerwaho abwo buherezo bu rubusinge turubuteka umbwe nashyikire kukikora kuba ni tumuhiro obururu bwona kuyaza obururu bwona mbutiri waceka bano bwo kureba ahamara mu kaha nakantu kake kuruganika aho mamusinguzi kuko mu mbandama mara mweje giro muteboririreje so nanisha banka government ninga shinka engineer
batwongereremo akamara harabonere ahasigara gavumenti gendo meshoka wano mango aliwa nupo ijo mu office kare wanje junwe Nde Evans Daremwa ahabwa TV West Agacencwire. hariho mwishuro myaka 15 muri ngoma nyacera mu district ya Ntungamo oyineti zimba hitama kandi nicetaga okushemezwa omwisho gunumba mwita Catherine Atkunda kandi ariyo naronda miliyoni emwe okushemezwa konkata zine kandi tizimba niceyonjera bwira bwashesha Omwisho Catherine Atkunda ine myaka 15 kandi neza arwa yangoma nyacero mu district ya Ntungamo akagira obuzibo mu mwaka gw'2024 bwa nyuma yo kuzimbitama enshongeje kamutwaro marwaro gatargamwe na gamwe konkati byabaje kizimba baje mu cyuma mizi baje mu teterezo kushanga amizi kuronda amizi kubwabusere niko twohereza mbara bajyango bacimize konka sente kuzatuburire atiya nuko kujyango katubestahere tuze kubona sente manisubiza tubuye hati ogwayizire na nyina office zito mu Ruboma mbarara barukurondo kubarahwerwe bagumana bamucebera bantu mu kasiti scan bamucebera twargayo bamwihama kanyama bakatwara bakumanya ngo ni kansa bashange tar kansa basaininga bonka bashaho baza kusaininga banzara mboyano oyine sente zo kumushemeza shahe gikatwa saininga ntuzinga hati miliyoni 3 Natkunda ryo mu kibina cya gatana ari ngoma primary school muri Ntungamo konkata kibasa kuzayishomera bwembere yarimo shabo kumbera bakampa sente bakatwamira bakashemeza bakacera oburuyiro bwayine nabaryaterwa umutwe mwinji agwira Tusto mwirwaro amtero mbazo go kuchendeza okutabuka omutwabwo abo kuterwa umutwe mwinji hata chishanko watuza hamara ho bwire bucagaruka garukirwa mbwenu kuba wahurire mbozeji kandi uri kubasa kwero mu kicogu nyabara obwezi burabiza note umushanje 5 ashatu na 8 note 8 shanje ni 3 eriyo mazina game bokera bonyina wo mu kicogu ndi Anita Tukunda webaire Anita Tukunda reka tumiro ntugaruka naganda makuru Ministry y'Obwegese n'Emizano eri kurabira omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusi yabona abaganyirwe omuntebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabujenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bwo kushashora roni okurugirira hakacweka akabiri n'eshatu na 26 akiteka eri Higher Education Student Financing Act abakozesa ni mwe mwijucibwa kumanyisa ministry ahabantu abaganyiro mu ntebekanisa y'ukushomera hibanja abari yahamirimo yanyu nkuko biragiro birikuragira okwanga kukoratera ebiragiro necurugiriraho emitango hamwe na za mutice ebirukiraho tera note ibira note mwenda note mukaga 565 naritayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri banja ryawe eri washomireho cebase MP hakurebeka kandi no kwigoro rwiji ahabwa abanda beji abatine cashorera okwika biroto byabo ebyo bwegese obuharuringoro Chigarama People Sako keeps abakugu omukurwana sobgoro okubika sente hamwe no kwereza loans ahanshajinche babaretere kitereche cha Christmas rebe kitereche cyatandikire kandi okutaha omukazano akarkwija kwendera ebiro 20 byokwezi kwikumi omwaka ogu imwe ba members n'abarikwenda kwa ba members mwena numwakirwa okwigura account nishirinjo mutwaro gumwene chweka zonka nuko base kubika no kuyayo sente omatajaga kanyeganyeje omurishema bwayegamba nyakambu na itendero omurishema butare na karungu omurbuhweju mbarara site ibanda omutauni hamwe na sanga omurichuruhura district manya ebyo kwangura harmente amabuzi nebindi binji keeps financial services for all
muzeyi gwabadde omulwadde katoli ku ndongozi na nanywedde kano ka Aluvera Chawuda drink. Kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi kakyebule. Mutolo okolola okotyongoka kwata kano. Muzeyi kano bakayita batya? Pineapple Chawuda drink kakamuddwa mu nanasi. Bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga. Bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuna ow'amaanyi. Utammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Ndi oweno yesije n'umuyobozi wa mukuru w'ishomero ya Kitagata High School muri Shema muri Kitagata Town Council. So nimbanza kusima abafres Uganda abo kutuhereza amashanyarazi umwanya guturumu tugurumu amashanyarazi konka abafres kutwabashikirire batereza amashanyarazi kandi ndagakora kurungi munonga. Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka nguni bagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti hasha na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mbalamuso mu izina lya Mukama witu Yesu Kristo amazina ni Evangelist Timothy Kabalebo wa Telo IT Ministries eri kushangibwa ahamairi na Isinjo Road nitweto mu kushaba kuhango munonga okugwa akatane ebiro bishatu kandi ndi kuza kubaningaba ekijuma murire ibiro hanga kozire murebire ebyo kutangaza muri nitubeta mu ijo gwa katano ogwa katano mu ije twena tufune ekijuma hanga naza kwakora ebyo kutangaza nimuzagumana ibiro umukono gwa Mukama mwene yimuri hona twabeta ija murundo gumpano za kwerekeranga nakore. Amen. Hey yo kaba tema kaba tema temenyota mirinda msima ukigerera joko wangule birabo kakasa ruvimbo awangula yava mbiro kaba temenyota temenyota kaba temenyota kakasa ruvimbo. Temenyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew or Evervest. Check under the ground and stand a chance to win from drones, Noahs, cash, borders, flat screens and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. Iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngomanya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwa hanyiki obwo kuteka mechinkumu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo rukwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharubaju rw'ekizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 3215 nkaga nina anana mwenda ninga not 885 ananina ananemwe not mushanju.
Kurukayo mukahumuro komishana w'ebyobuhangwa mu kitongole ky'ebyamagaro mu ihanga Dr. Herbert Nabasa ahamiza abanyambara ku government eyihire yo kutandika ehuru zitari zimwe na zimwe eziramareho okurwanisa ebishikirizi ebirukuruga no kureta endwara mu bantu obunagira ngu abantu okurwara nikifereza government esente nyingi. Komishona w'ebyobuhangwa omu kitongole ky'ebyamagaro mu ihanga Dr. Herbert Nabasa nuwabira ryo mujenyi mukuru ha mukoro gwo kujaguza ekiro ky'ebyamagara ekibira haraka mukozo muri Mbarara City. Clean air, clean people. That is the theme of today. In School Pit we have a lot that matches with the environment, and for us we save environment. Itwito nkito aba School Pit Sanitation Services turahanu kuyamba abantu okubayamba okubajuna abujune bwabo obwa za toilette zijwire. Ezo za toilette zikuba zijwire nitwija tuzemputingaje omuringo murungi munonga atariho bibona atariho kununka kona. Mbarara City kuyatwataho twatandika gukora na service providers eyabandi nabo bariyo bakopa kikatuyamba okuyaho mu ijurano gwa kasasire yaberiye ensiyona tukakira 100%. At least we have reached a certain percentage. Omukoro gwetabirwe hamashomero abebembezi n'abahango b'ebya science abaorekere barokora omuhoro yo kutungura ebyo bahangwa n'ebyamagara. Ministry of Health neryo nekoraga n'ebitongore bindi kutahitwa kweta policy ya buyonje ninga sanitation and hygiene policy sabe twagitereho neja kuyamba kongera garamamani kutabamani omunkora y'abantu babutosha akwetaho okwerinda. Omukoro gwo nugubaho buri mwaka n'ekigendererwa cyo kujaguza ebyamagara omunsi yona omu makuru aganda g'ebyamagara obureberezi bwa ankore bwatongoze huriro y'ebyamagara egenderire kutungura amagara marungi omu bantu. Ehuriro egi yamanywa nka Revival Health Cooperative egenderire kureba emiturire mirungi omu bantu omu bureberezi obu. Twena twagenda twaba agents ba insurance, health insurance nyena ngumbagambire ngo twena nitwija kubaje mu kigambo cy'ebyamagara kandi amazima garugo twaza kwebera amazima ukoraguriza kuri very expensive, very expensive. Manya twaguma kamwe tuba kujyana ugwe muganda ntuza kutandikira umba packages obo buke konka tuzaguma growing no shanga twashikira ha level yo kugira ngo umuntu yashasha twamugurusya na nenyonyi yagenda indi yabagera bata hati twamanya ngu Revival Health Cooperative egizireta eruho kandi service providers beitu tebakaturebize nabwo icyo kintu cyona kirije nintekateka ngo twaza kugenda buri yomwe agambire hondijo rire kintu cyongere kubaje aho cyo nibeta nkayazo ikiro mureberezi kandi umureberezi rwa kitandikire kanyundi enyuma ye akananta kitari matayo kimasa kukitahamu kimasa twena ehuriro egetirweho okuhwera omuntu wena oyina obuzibu omu magara ge ndi Edwin Ram na Senyomo Gideon. RDC wa Kitagwenda District na enda bebembezi okwebembere huru yo kurinda ebyobuhangwa mu byanga byabo mu district age abirari mu kanso ebireri yahambuga nkuru za district ya Kitagwenda. Omukanso ya Kitagwenda cyangirwa ngo abebembezi tibakozere kiri kumaro kurinda ebyobuhangwa nuko RDC okubashabo kwebembere huru yo kubirinda ombicweke bar kwebembera. The rate at which environmental degradation is emerging is too much. We don't come out as a council to declare our position. We might end in disaster. One, we are risking the projects that we are engaging in as PDM. Secondly, we are risking the environmental safeguards. Thirdly, we are risking the production of electricity if we don't safeguard the banks of River Mpanga. Kanseje shirwemo abahango mu kurinda ebyobuhangwa kurwo mu bitongore bitari bimwe na bimwe. Is in the process of rebranding to protection and equitable use of fresh water resources. Those are the partners. We have Join for Water, who is funding
hata izobere kanso yabiri ensonga y'amani munonga kugamba mukana n'abantu abibandikise kufuna omwani nayenda nguna na department aba yakozero akwandika omwani kugira ngo bantu bazagaba omwani okubatekateka munonga abantu bamasiro kugira ngo base kongera makwara barabetandikise kandi at this time around orubare rukatera omwani gwabo hono mukanseji bakansara bashabirwa kutamana mukora abantu ababatorine. So put the resources you have for this district on the table transparently, engage us transparently, work with us, don't work near us, so that we see what impact you create in addressing gaps in this district. Kuru no kureba ngo twayakira abakozi basya aba government twine kawo musya twine RDC musya twine na diso musya so tushubira enkoransi gasha kwa Anthony atwine webare Anthony atwine reka tugarutse n'amakuru akebye mzani. What's our topic today? Kutambulanga chindawolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. Nyabo. Bwe bakubidde simu amasanyu ganzise kubanga nabadde ku mulimo nebikola nensooka nembivaako nempita bannange nembaga abana empangu esimu nagirabye ng'erabika eri official nyiga *165*80# ogoberera endagiriro asasulira abaana bangi naye nga yakozesa momo obulamu bwe bwonna laba Allah bwamubiseeko akasubi naawe osobola wewangula school fees no wanika mu bbanga tulabe yongera mu bbanga checho Your content, your kids are back home for holiday, but it's not so good. DSTV introduces Kawiki for everyone. Now you can pay DSTV weekly and enjoy your favorite shows for as low as 5,500 shillings for 7 days. You watch when you want. DSTV Uganda, your home of entertainment. DSTV Uganda is regulated by UCC. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. You've seen nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Palmogic Prime, channel 303 on GoTV and channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. Ompira.
ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero izoba aha Independence Day aha Checha Global High School ompira kwatarika kuri 14 Ivan no mupira master teacher muze BCC no yagwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yagwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo Charity kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barasite aba Alexa Bar and Grill rwebikona aha Kijaga bakwine obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na Tour of Keys orwakashatu tandika shayibirizo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave Mukaga rwo muziki mix na ba DJ bamani hamwe na Global High School abino mwegese bwa secondary school omuri Barasite Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omuncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera Bakuraga ibimzane mpaka z'omuzano gwa volleyball ahabo kuja kuzekiro cyo kwetegeka kwa Uganda muri Mbara azitebekanisiwe Mbara volleyball club zitebekanisiwe kubaho izoba ryo mukaga 2011 ayishomero ya St. Kizito Preparatory Seminary omuri rwebshuri Empakeze zo murundo gwa katane ziri kutebekanisiwa club ya volleyball ya Barara zitebekanisiwe kuba harwa mukaga 2011 hamwe na Sande 2012 kwezi ku 10 ayishomero ya St. Kizito Preparatory Seminary muri Barara okurigera abatebekanisa empakeze ndije kwetabwa mu timu za club amatendekero hamwe n'amashomero Barara Volleyball Club ngo kweterane twaza umwaka w'2025 tutebekanise Independence Tournament ya edition ya 5 ningashi mu wa 5 St. Kizito Preparatory Seminary ayitwa ntuzaguza kandi twesima bumuzano bwa volleyball ahabwa kwetegeka kwihanga ryitwa ya Uganda. Reverend Father Paul Kurugabya mu gishomo habatebekanisa nagira ngo ha murundo gwe mpakeze nzijagaruka mu namani ahabwo kuba bine bigenderwa kandi byatandikire kurebeka ebigendera bitu bya tournament ecyo kubanza no kutungura umuzano gwa volleyball mu Western region mu Uganda yona naona na heri ya Uganda abo kuba tournament ya attracting nengashi yari siremu abazana ba volleyball ku gaheri ya Site ya Mbarara aheri ya Western region okikaharengo rwihanga na ngwino n'umwaka kugira mu kimya bene rugaheri yihanga Father byamugisha yayongera yashobora ko empakeze zaratwazibwe abwa tournament abwa edition nzenda kutamani aha categories ibiri muzo za clubs hamwe na institutions kandi institutions tukurebera mnonga arengo rwa
post primary ntabwo ico ntwantu registeringa za teams either in club ninga ishomero ntabwo ico categories ibiri abarasinge nibija kwebwe biconje biro musente ebikopo hamwe n'emedali aba TV West and Aloysius byamukama. Timu ya Uganda Cranes irikuza kuritana ne Botswana hamwe na Algeria mpaka zoktora namu orije okujetera Africa omuzensiona erizoba yaranjerwa omutendeki Paul Pot. Timu y'abazana barna mukaga irizoba niyo yaranjerwa omutendeki Paul Pot aharukungano rw'abanyamahoro rwashitama kitebe kikure cya FUFA muri Mengo. Atimeji Paul Puti yahita wiherera umukondano wa Bushenyi na Mbabazi byarahango wa Kisoro wagaruka atimeji bwa nyuma yo kuciro buhuta hamwe no wabira ari mukwasi wa Gora kija kahumura bita kagaruko gwa kabiri Dennis Onyango. Hey, nice image. The first training will be placed at the 6th and we will be with 13 players at that moment. Then there will be players, the 6th will be arriving, but they cannot enjoy the training, and they have to do recuperation. On the 7th, we will have 20 players who can train or able to train. The others also will be arriving after, and will do recuperation. Timu netanka kwetebekana zemizane ebiri ya group G ahero kwija kubanza kuvuga na Botswana tiyo kahireruka ya Algeria kandi mizane G yombiri Uganda tayayire. Aboneri 15 Uganda ryo mwanya gwa kabiri nyuma ya Algeria yebembire no boneri 19 kandi amasiko ga Uganda kurabaho nkaba kabara barabanze gari yakusinge jimizano yombiri aba TV West and Aloysius byamukama. Webari Aloysius byamukama muganda makuru gebimsano ompira gw'abakazi abarwo buyenje B team ya Robienje B esinje Robienje E na goremwe aharusha. Bagumba ajabazo wala kautataka bamusanga bamugamboloza kutwala maji atataganye goro ikize Robienje B akusinga Robienje E etirwe omucweka cya kabiri cyo muzanogu niko muzanogu kaho goremwe ahari 0. abatebekana cyane bagira ngo emizano yeje nayo kwero kutungura entaranto mu cyaro cya twazanira naje tine wahenda mutahiwe kandi kikwenda kushaba nanisha babazira bariyokwe muyamba abana banyu promote umwana yine talent muyikiriza zani ninga shi promoting a talent aza imabashija bitu barobiyenje mwatira mutuje bakaze manzi nja mwaturezi so umucyara yakujyandiriza training otamujyangwa inaka hehe urabakazi barimo kuzo musipesi nabibabo kureba mbuna bo baza kumubuza anti kundu wabaje nyabo wabaje tikani banyema yabyana byo konka yabari mu kapira ibida kubiteka teka na rugo mind zahinduka erge mu cyo mugasho munogo itomurka cyeka twiniyo mu chiwitu bakamutraininga yaza kampara yaza naje ompira hata ba Amerika bakamugura bamutwara bwenu kunogera ngo no muzano umurimbarara bakora nusa kabire twine chamani season ya mushanju yempaka zabeji abashomireho ngano high school ezangano league zihendire aho timu ya Kerere FC esingire chikopo omuzaka malirizo ezibira harikabwo yaziko bajewela kanzi bila naguteka umugena gamatika kukwate Messi bamukute Messi basodo Akerere gwire chikazi na Uncle Gift busha hari busha nikwe kutunga ubonero obahire chikopo mpira zina mpira naguteka naja akuye nzungu nabwanyuma habiriho mpira hagati ya Obis na bamwe habeji abarho hati nukwe abarho hati bakahatira Obis gori 10 aharumwenda penalties
webareho kureba makuru Agacencwire na gakusiyona abantu Mbabazi Charity na Sunday Brand ntwenda kwendezaho umwebazi y'umurunja kandi gategereza nyinshi kare makuru agihangwe shamshashuna na Agacencwire shayibirizo umwebazi munare kurunji hotarga TV West. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shilingi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shilingi